Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Molweni. Greetings in the wonderful name of our Lord Jesus. Greetings in the name of Jesus Christ. Molweni kwakhona, molweni. Yanibulisa nonke elihle igama lika Jesu. Kunegama lesikhathi. Igama lalesikhathi. Isikhathi sokucelwa. Molweni. Isikhathi sokucelwa. Sifika uthandaza ngezilimi. Sifike udumisa njengami, sifike isikhathi sokucelwa. Uthi uJesu kuPetro, Satan ukucelile. Kodwa bambinde yodwa. Petro sengithandazele. Uzongena vele esikhathini sokucelwa. Kodwa sengithandazele. Kholo lwakho lungapheli. Molweni. Greetings in the name of Jesus. Safika kuJob isikhathi sokucela. Wafa abantwana. Kwaphela imfuyo, kwaphela yonke into ayenayo. Kwaze kwafika nabangamakhe bathi shona ukuthi uNkulunkulu menzeni azakushaye kangaka. Umkakhe uJobe wathi thuka lo uNkulunkulu ufe. Bakakho umuntu ongakhonza uNkulunkulu andlule kulesi simo odlula kuso. Zwakala uJobe kubuhlungu umzimba wonke. Kubuhlungu ngaphakathi enhlizweni. Kubuhlungu nangaphandle. Athi umhlengi wami. Mhlengi wami uyaphila. Makufika isikhathi sokucelwa ubambele lezwini. Mawungene enhluphekeni uzwakala usuthi uJehova umalusi wami angikweswela. Bekuze uqume esibhedlela odokotela sebehlulekile uthi kodwa ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe. Ubhekane nembo uthi asikho isikhali asibhekiswe ngakimi asiyaphumelela. Uthi but my God is able to do. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ungapheli. Khona inkosi. Engiyaziyo bafowethu. Nami ngingacelwa bafowethu. Ngathi sengiceliwe ngaya kuNkulunkulu. Ngathi weNkulunkulu. Thank you, Lord. Yimi lona othi akhona amandla aphilisayo. Ngitshela umhlaba wonke. Yimi lona uNkulunkulu ovuka ekuseni nithi sawubona moya ongcwele ekuseni. Yimi waNkulunkulu. Kholo lwakho lungapheli. Phakathi la ukhona ukholo lwakho lungapheli. Uloku ushilo uJehova umalusi wami. Uloku ushilo uphakathi uthi ngiyamethemba. Ngiyamethemba.
Mighty name of Jesus. Praise Jesus. Inkosi. Praise Jesus. Khona inkosi. Lungapheli ukholo lwakho. Inkosi. Ikho. Uthi ubhalile igama lakho entendeni yesandla sakhe. Athi owesifazane ongcelisayo angamkhohlwa wakho umntwana. Kodwa mina Jehova, kodwa mina Jehova, mina Jehova ngicabanga ngawe, ngicabanga ngawe njalo, ngicabanga ngawe. Lungapheli ukholo okufowethu, lungapheli ukholo lwakho, lungapheli ukholo lwakho. Yephatha amandla akho, inkosi khona, inkosi khona, inkosi khona. Kholo lwakho lungapheli, inkosi khona. Kholo lwakho Lungapheli. Thank you, Jesus Christ. Mayibonge inkosi, makabonge uJesu Kristu. Mayibonge inkosi engcwele, Jesus Christ. Ukholo lwakho lungapheli ukholo lwakho. Ukumethemba uThixo kwakho makungapheli. Ukuhlala ebukhonweni bakho uThixo ungapheli. Nanibulisa nonke South Africa, nanibulisa egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi engcwele, inkosi enamandla uJesu, inkosi engadlangadla izulu. Uma kadakekho kaniseke khona uThixo wethu ophilayo. Molweni bangcwele, molweni. Inkosi uJesu, inkosi uJesu. Uyinkosi uJesu. Ndiyanibulisa nonke South Africa, ndiyanibulisa nonke ama friends abaku Facebook. Ndiyanibulisa nonke egameni lika Jesu. Senikhona kule ndawo, ngizothetha njengendaba nje kaThixo, indaba yendaba ezilungileyo. Ayikho into engayenza nje kodwa endikwenzayo nje to preach the gospel of Christ. Ukuzovakalisa uJesu, ukuthi abantu mamazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sizovakalisa ukuthi uJesu Kristu uyabuya. Molweni ngatsho nje ukuthi ubukele uphi namhlanje. Ungathatha nje le broadcast nje ushare nje uneighbors bakho, uma friends wakho South Africa yonke nje ushare nje. Namhlanje sizothetha ngolunye udaba olwenzekalayo engqondweni yomuntu okholwayo. Ingqondo zabantu namhlanje zihlaselekile kakhulu. Amen my brother, amen my brothers. Novuyo mayibonge inkosi. Ndiyabulela Nceko, ndiyabulela Mgcotshwa kaThixo, ndiyabulela kakhulu ukuthi ukhona. Ungatsho nje ukuthi ubukele uphi, ndishoni kwazi ukuthi ubani ababukeleyo namhlanje, sizothetha ngodaba lukaThixo. Kunabantu abadinga ukusizakala kodwa abanye abantu badinga just the word of God. Abayidinge nje into, abadinga nje udoctor
ora badinga nje izwi likaThixo, badinga nje umuntu ozoshumayela indaba ezilungileyo. Malibongwe igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele, endivula ngomthandazo uThixo asihole. Baba ulungile Thixo wethu, ulungile Moya Ngcwele, ulungile nasebusuku njengalomzuzu ntambama uNkulunkulu wethu ongcwele. We come before the throne of grace, Baba wethu ongcwele egameni elinamandla likaJesu Kristu. Zinqine ke Moya Ngcwele kule ndawo, zinqine Thixo wethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. I pray uNkulunkulu ongcwele ukuthi bonke abantu Nkosi abadingayo bazokuthola namhlanje uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, I pray Thixo wethu onamandla onke sibonakalise kule broadcast uNkulunkulu ongcwele, ziveze ukuthi indeed you are God, in the name of Jesus Christ. In the beginning it was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Baba siyabonga Thixo wethu egameni likaJesu, hlezi njalo Moya Ngcwele uziveza uNkulunkulu wethu onamandla. In Jesus name I pray. Malibongwe bangcwele igama likaJesu. Singazuchitha nje ixesha nje, I just want to ukuthi sifunde nje kwincwadi yabaseRoma. Sizothetha ngodaba lukaThixo, ngodaba olwenzakalayo eqondweni yomuntu. Abanye abantu bayafisa ukuyiphila impilo kaThixo, bayafisa ukuphila impilo engcwele, bayafisa ukuphilela uThixo, kodwa kunezinto ezibenza ukuthi zibakhohlwe ngendaba kaThixo, okanye bavumele inyama yabo itake over against umoya wabo. Malibongwe igama likaJesu. Sofunda kwencwadi in the book of Romans. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Sifunda just to verse 5 to 7 or to verse 5. Kuba abo bangokwenyama banyamekela izinto zasenyameni, abo ke bangokomoya banyamekela izinto zasemoyeni. Kuba ukunyameka kwenyama ikukufa, ukunyameka ke komoya bubomi noxolo. Kuba ukunyameka kwenyama kukububuthaba kuThixo. Kuba umthetho kaThixo ungawululameli, kuba kungenako nokuba nako ukwenze njalo. Verse 8, abo ke bakwinyama abanakumkholisa uThixo. Abasifuna nje izwi umpostoli uPaul lo obebhala lencwadi yabaseRoma. Lithi iBhayibheli lapha kukhulunywa ngendaba kamoya, indaba yenyama, kodwa sifuna namhlanje sigxile kwindaba yenyama. Andizange uzoshumayela just nje ngizothetha, I'm here just ukuthi ndifundise namhlanje, ingashumayeli kodwa ndifundise namhlanje. Baninzi abazalwane sinabo abakhona emasontweni, abagcweleyo emasontweni, bayafisa ukuyiphila intando kaThixo, bayafisa ukuthi uNkulunkulu angathetha nakubo enhlizweni zabo, ingathi uNkulunkulu angathetha kwimpilo zabo, ingathi uThixo angabanikeza ama-messages powerful. Bakhona abantu namhlanje kwimihla yethu esesiphila kuyona, ingathi umuntu ufisa ukufana nomunye umuntu o-strong in the Lord, o-powerful, oncedwe ngumusa kaThixo. Kodwa namhlanje ngizothetha ngabazalwane, ngabantu abathi I try by all means ukuthi nifike kwizinga lobuNkulunkulu, nifike kwizinga lapho uThixo afisa ukuthi umuntu afike khona. Kodwa kunezinto namhlanje ezibamba abantu engqondweni zabo, ezenza ukuthi bangamkhonzi uThixo ngalendlela efunwa ngumoya ongcwele. Kunezinto ke bazalwane ezizodisturba umuntu engqondweni yakhe, ukuthi umuntu akhohlwe ngokuphilela uThixo. Malibongwe igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto zininzi izinto zenyama
ezifiswa inyama ezenza ukuthi umuntu angayiphili intando yakhe uThixo, izinto ezenza ukuthi ubuso bukaThixo bufihlakale kubona, bangamboni uThixo bona, bangayiboni imimangaliso yakhe uThixo ngenxa yezinto ezenzekala kubo engqondweni zabo, enyameni yabo. Ngoba lithi iBhayibheli inyama ikhanuka ngokwenyama kodwa umoya wona ukhanuka ngokomoya. Kodwa namhlanje sifuna sigxile apha kwizinto zenyama. Zininzi ke izinto emhlabeni ezenza ukuthi umuntu amuve ebukhoneni bukaThixo. Zininzi nje izinto, ininzi into ekhanuka, inyama ekhanukayo ukuthi umuntu abe against izwi likaThixo, abe against the God's will emhlabeni. Ngoba uThixo wenze ukuthi umuntu aphile ngokwentando yakhe, wenza ukuthi umuntu noma ngabe umuntu bese kuthiwa ulahlekene noThixo kodwa ulizwi uThixo wambuyisela umuntu. Kodwa bakwakhona izinto ezenza ukuthi umuntu angahlali noThixo, angamkholisi uThixo, ngoba umuntu unyamekela izinto zenyama, uvumela inyama yakhe ukuba mayicontrole umzimba wakhe, icontrole yonke impilo yakhe. Ngoba mzalwane wami, angeze ukwazi ukukholisa uThixo uvumela inyama yakho ikulawule. Ngoba lithi izwi likaThixo ukukhanuka kwenyama bubutshaba kuThixo. Zonke izinto leyo nto i-against izwi likaThixo, i-against God. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Zininzi ke izinto ke bangcwele ezenza ukuthi umuntu alahlekane noThixo ngenxa yenkanuko yenyama. Malibongwe igama likaJesu. Zininzi ke izinto ezenzakalayo engqondweni yomuntu, ngoba ingqondo yomuntu isystem. Kulapha khona ingathi ikhompyutha yomzimba, kulapha khona yonke into igenerate kakhona, ilapha khona yonke into engqondweni ihlezi khona, icabanga khona. Ngoba umuntu mayinokususwa ikhanda umuntu angashona. Kuyabonakala ukuthi izinto engqondweni kumele kuhlale izinto ezakhayo engqondweni yomuntu, kumele kuhlale izinto ezinqanela uThixo. Malibongwe igama likaJesu Kristu oyinkosi. Namhlanje ngizoveza ukuthi kunabantu namhlanje abangasehlelanga kwikingdom yezulu, abangekho kwipresent yakhe uThixo. Akudala basuka ngenxa yezinto inyama ezifunayo, ngoba inyama ikhanuka ngokuhlukene nomoya. Ngoba inyama mayikhanuka isuke ifuna kondleke yona, inyama ifuna kufe yona kodwa kungaphili umoya. Ngoba once inyama ife, umoya yona uyahlupheka. Umoya womuntu ohlezi enyameni uyahlupheka, uyasokola, ngoba umuntu uvulele izinto zenyama zamcontrola engqondweni yakhe. Yenza ukuthi inyama yakhanuka against the will of God, against God. Ngoba lento ibubutshaba kuThixo, inkanuko yenyama, ukuba umuntu angakwazi ukuthi ayinqobe inkanuko yenyama. Leyo nto izomenza ukuthi umuntu abalekane noThixo, iyomenza ukuthi umuntu azidefende. Noba ngabe into seyirongo umuntu azidefende, avula ama-scripture, avula amavesi kuba efuna ukudefenda inkanuko yenyama. Ngoba alikho ivesi eBhayibhelini elidefenda inkanuko yenyama, kodwa kukhona ivesi edefenda umoya ongaphakathi emntwini, enyameni. Loba ngabe iBhayibheli mntakababa ungayivula from Genesis until Revelation, alikho ivesi ongathi uyalifunda ulifumane eBhayibhelini elizofika lidefende inkanuko yenyama. Kodwa uyofika eBhayibhelini onke ama-scriptures ethetha ngokuba umoya wenu mawuhlakaniphe, umoya wenu mawufocuse kuThixo. Lithi iBhayibheli, you fix your eyes unto Jesus. Lithi iBhayibheli, be rooted
rooted in Christ, ngoba izwi likaThixo lifuna abantu bagxile khona ebuNkulunkuluwini, bagxile elizweni likaThixo. Akukho verse ke bangcwele eBhayibhelini ezofika idefende onke amanyala umuntu awenzayo ngomzimba, ngoba umzimba ukhanuka, ilast umzimba ufuna yonke into engafulala umzimba, yonke into engadestroya ifuture yakhe. Inyama kumele abangcwele abantu emhlabeni abaphilayo bangavumeli inyama iba rule, iba control, kodwa bamnekela abantu bavumele uThixo aba control. Noba iBhayibheli singayivula abangcwele lithi show me the verse ezafike ingqinelane nenyama yakho, nenkanuko yenyama yakho, angeze ukwazi ukuyithola, ngoba yonke into eseBhayibhelini ifakaza uKristu, ifakaza ukuthi umuntu makangaphili yedwa emhlabeni, kodwa umuntu makaphile ngokukholwa, aphile ngokwelizwi. Malibongwe igama likaJesu. Abasifunde khona lithi kuba abo bangakwenyama banyamekela izinto zenyama. Yiziphi izinto ezenyama? Zizinto iBhayibheli mayithetha ngezinto zenyama ayithethi nakudla xa ithetha ngendaba yenyama, kodwa iBhayibheli ixela ngento eyofike ikwenza ukuthi uThixo ungamkhonzi ngendlela eright. Yilento ekubizwa ukuthi yisono, yilento ekubizwa ukuthi ilast, ngoba lithi iBhayibheli ilast ngoba ikhulelwe izala isono, then isono siyozala ukufa, ngoba ilast ingozi emntwini, ilast ingozi emntwini, ngoba ilast inamandla ukudestroya umuntu angabe samkhonza uThixo ngalendlela uThixo afisa ngayo. Ngoba lithi iBhayibheli xa ichaza insebe isono sithintela insebenzo kaThixo. Malibongwe igama likaJesu. Zininzi ke bangcwele izinto ezenza ukuthi umuntu asuke kuThixo. Singazibala sizidwelise futhi zibe ninzi, sibone abanye abantu bangaphakama bathi not this one, kodwa kumele umuntu ayenze kancane angayenzi kakhulu. When you speak about sikhuluma ngendaba yotshwala, utshwala kakhulu buyakudestroya umnyama, buyayibulala inyama. Even ungaya nabodokotela basafike baxelele ukuthi utshwala buyayidestroya inyama, kodwa uzofika umuntu ezodefenda lento yotshwala, eyidefenda ngescripture, ngevese. Kodwa bangcwele ngifuna ukubonisa ukuthi thina we are living in the time of grace, siphila kwexesha lomusa lapha khona uThixo wawudulula umoya wakhe ukuthi umuntu aphile ngokomoya, kodwa umuntu angaphili ngokwe-alcohol, angaphili ngokuphuza utshwala, umuntu angaphili ngokubhema, umuntu angaphili nganto yonke engenza ukuthi ahlukane noThixo. Zininzi ke bangcwele ezinye izinto zivela kumafoni. Ifoni yenye yazo izinto ezenza ukuthi ibulale inyama. Abantu abaninzi bahlezi besefonini zabo, isikhathi sikaThixo abanaso. Abantu bahlezi bema-TVs wabo 24/7. Umuntu spend isikhathi kulento inyama efuna uyibula, ngoba umuntu ufisa ukuthi inyama yakhe ingafa. Uma sonyamekela izinto zenyama ufisa inyama yakhe ngathi ngafa, ngoba kumele bangcwele umuntu anyamekele izinto zikaThixo. Umuntu ufike focusile kwifoni, asearche nezinto ezingasincedi, ezingasizi izinto ezafika engqondweni ziyibulale, izinto ezofika zidestroye, like ipornography, like imasturbation, nakho konke ongamanyala umuntu akusearchayo, ngoba isifiso sakhe ukunyamekela izinto zenyama. Zezi zinto ezofika zizodestroy impilo yakhe, zizodestroya impilo yakhe, zizochasa intando kaThixo. Umuntu akasenasikhathi sokuba aspend isikhathi, ngoba abantu abaninzi namhlanje the reason why bengaspend isikhathi noThixo ingoba izinto ezininzi abazenzayo zizinto zenyama. Bathanda izinto zenyama, zizo lezi ezenza ukuthi zibabulale, bangabe sakwazi ukuthi uThixo yena bamkhonze ngokuphelele, ngokugqibeleleyo.
bavumela umthetho wesono, bavumela last yazala isono. Ubone nabasekudlula intombazana, umfana uhlale fisa ukulala nentombazana ngoba umuntu uvumele ingqondo yakhe, uvumele ingqondo yakhe yalawula yakhanuka izinto zenyama. Noba kuthiwa umuntu wesifazane kudlula umuntu wesilisa, umuntu wesifazane afisa ukulala naye, okanye umuntu wesilisa kudlula wesifazane afisa ukulala naye. Ingxaki umuntu uvumele inyama, uvumele inkanuko yenyama yakhanuka against izwi likaThixo. Ukuba umuntu kumele akhanuke ngokomoya, kumele avumele umoya oyingcwele usebenze uhlale ngaphakathi empilweni yakhe. Angeke bangcwele umthokozisa uThixo bangaba ungumuntu othanda izinto zenyama. Angeze bangcwele ngesikhathi sokuba kuyokhonza uThixo umuntu ugijimele ejimini, umuntu ugijimele ebholeni, umuntu ugijimela kwezinto zenyama ezenza ukuthi umuntu avele afe. Kumele bangcwele siyala umoya ongcwele kaThixo asebenze kuthina ukuze thina sibe nesikhathi noThixo, sikwazi ukuthi sihlale kuThixo, singathandi izinto zenyama, singavumeli last emzimbeni elawula irule. Ngoba once last sayivumela iyokwenza ukuthi last izala isono siyozala ukufa. Abantu abaninzi namhlanje baqale kancane bavumela ilast yazala isono. Umuntu wa-enjoy isono, waphila esonweni, umuntu wasithanda isono, kanti isono siyozala ukufa. Ingakho abantu abaninzi namhlanje bavumela isono sarula emizimbeni yabo. Namhlanje abasaphila emhlabeni ngoba bavumela isono, safika isono sazala ukufa. Ngoba lithi iBhayibheli, the wages of sin is death. Kumele sifunde ukulawula izwi bangcwele. Noma kamele you must try by all means to be perfect in Christ. You must fight for your life. You must fight impilo yakho. Umusa kaThixo usagcwele, usahlezi kuThixo, umusa usasebenza. Try by all means ukuthi inyama yakho uyinqobe, ngoba angeze ukwazi bangcwele ukuhlala noThixo, ukuthokozisa uNkulunkulu kodwa uhlezi kuyo inyama, uhlezi enkanukweni yenyama. Ngoba lenkanuko yenyama, lento ozifida ngayo abazalwane bengakuboni, abantu bengakuboni, ngelinye ilanga iyozala isono siyozala ukufa. Akumelanga umuntu emhlabeni azifide ngesono. Amelanga umuntu ophilayo emhlabeni azithokozise ngesono, ajabulele impilo yesitha, ajabulele into introduce uSathane. Ngoba usisono sa-introduce uSathane emhlabeni. Umuntu akumelanga ajabulele into yesitha sakhe. Malibongwe igama likaJesu. Kumele sifunde ukwazi, sifunde ukumazi uThixo, sifunde ukuhlala kuyena uThixo, singajabuleli impilo yesono, singajabuleli impilo yesitha. Maninzi amanyala enzeka engqondweni zabantu. Abantu abaninzi namhlanje even they fail to spend time even in prayer ngoba bavumela amanyala afika sebenze engqondweni zabo. Ngoba umuntu into ayicabangayo, into ayicingayo, ucinga ukulala nomuntu, ucinga isono, ucinga masturbation, ucinga pornography, ucinga nayo yonke into, ucinga uphuza utshwala, ucinga ubhema, ucinga nayo yonke into echasene noThixo, ucinga ukuba azitshintshe ubulili bakhe, azenze into uThixo angazange ayidale. Ngoba umuntu ufocuse kwizinto zenyama, into echasene noThixo, into ebubuthaba kuThixo. Malibongwe igama likaJesu. Makabongwe uNkulunkulu ophilayo.
namhlanje ngizoshumela leli vangeli kaJesu, ivangeli enamandla elithi umuntu sengakwazi ukuphuma kwiprison akakuyona, aphuma ahlale noThixo. Umuntu usengamemezela athi Jesu Kristu siza impilo yami, usengamemezela uthi Jesu siza impilo yami. Uyazibona mzalwane ukuthi uyazibona umuntu kaThixo ukuthi kwindawo kuyona uyaphela futhi uyafa, sekusele kancane ukuthi impilo yakhe ibe destroyed, idestroye yisitha. Kumele mzalwane noma kumele umuntu kaThixo umemezele. Lithi iBhayibheli, when you read in the book of Acts chapter 2 verse 21, unto Peter, and it shall come to pass, whosoever shall call upon on the name of the Lord shall be saved. Once you call upon Jesus, once you call upon Yeshua, you shall be saved. You will be saved, you will be delivered. Ngoba ufuneka abantu abazofika bamemezele bathi Thixo sengiyehluleka, sengifisa ukuba nawe, ngifuna ukuba nawe. Try by all means ukuthi uyiphile intando kaThixo, uphile ubungcwele kwaNkulunkulu, uphile uThixo usaphinde emhlabeni. Try by all means to live like Christ emhlabeni. That is why even Paul athetha amazwi athi, be like me as I am like Christ, which is I follow Christ. Yonke into Jesu abeyenza emhlabeni I follow him, I enza lento Thixo ayifisayo. You must fight ukuthi, you must fight by all means, try by all means ukuthi uyiphile intando kaThixo emhlabeni. Ngoba lento ukukhanukela ukhanuka into zenyama angeze ngeke zakusiza nganext. Ukukhanuka into zenyama ngeze usizakala empilweni, ngoba ezinye izinto zikhanukayo yizo lezi ezifike ziletha ukufa, yizo lezi eziletha izifo emzimbeni wakho. Ngoba wena ukhanukele kakhulu izinto zenyama, yaendapha inyama yaletha ukufa empilweni yakho. Namhlanje udla amaphilisi we-HIV and AIDS, udla amaphilisi we-high blood pressure, udla amaphilisi we-diabetes, we-arthritis, ngoba wena uvumele izinto zenyama zafika emzimbeni wakho, zafika umzimba zawudestroya. Wafike watshona waxa uye clinic udoctor wafika wadeclare izinto ebukade wena uphila ngazo. That is why abantu abaninzi namhlanje they are so down, they are frustrated ngoba bavumela inyama yarule emizimbeni yabo. The majority nyanamhlanje idla amaphilisi we-HIV and AIDS because of bavumela inyama yabalawula. Inyama yafika ilast, the last of the flesh yasala isono saletha ukufa emizimbeni yabo. Angeze mntaka baba ujabulisa uThixo ukuthi uthanda into zenyama. Abantu abaninzi namhlanje abasekho emhlabeni babulawa utshwala. Umuntu umenga lento ukuthi sizofa sonke, sekufika isikhathi oba umuntu afe. Kunezinye izinto ukuthi ebeze umuntu angene kuzona zafike zambulala bengabisi isikhathi sokuba umuntu afe awushiye nomhlaba, kodwa umuntu uvumela inyama, uvumela last of the flesh, afike last of the flesh yasala isono safika zazala ukufa. Namhlanje abantu abaninzi namhlanje they are frustrated. Abantu abaninzi namhlanje away from God because of the lust of the flesh. Because of the lust of the flesh. Abanye abantu basuswe ngoba bethanda imali kakhulu. Abanye befundisi namhlanje they are no longer preaching the gospel, the genuine gospel ezwe lithi umuntu makashumele iqiniso elikaKristu Jesu. Namhlanje abasekho kulona iqiniso kaKristu ngoba bavumela inyama zabo zafika nabacontrollers abasa kwindawo ye-distraction. Namhlanje kugcwele ama-gospel artists, namhlanje kugcwele ama-artists, onke ama-artists, majority of yama-artists namhlanje abasekho kuThixo. Ingxaki bavumele inyama yabalawula. Uma sovumela inyama yakulawula
You must be ready ukuthi wena i-distraction iyofika phezu kwakulaka lukaJehova, iyofika phezu kwempilo yakho. Uthi uJohn chapter 3 ka ufunda pha, after ufunda from verse 16 wehle nakhona uthi ke ngoku ulaka lukaThixo luhlezi kubenzi bobubi, ngoba ulaka likaThixo abantu abaninzi balandele izinto zenyanga. Ulaka likaJehova lahlala phezu kwempilo zabo. Bona they are ready, they are waiting for the judgment if abaphenduki besaphila emhlabeni. Angeze uba umuntu emhlabeni uphumelele ulandela into yenyama, ulandela inkanuko yenyama, ulandela isono, uphile isono. Angeze ukwazi uba umuntu ophumelelayo emhlabeni. Abanye abantu bakwipolitiki, abanye abantu baphezulu ingxaki bangene ngokuba belandela inkanuko yomzimba, inkanuko yenyama. Abanye abantu namhlanje baqeshwe ngokwenkanuko yenyama, abaqeshwanga ngokwenjongo yakho uThixo, kodwa bangene kwindawo ngokuba bathengisa imizimba yabo. Ingxaki imali, balandela inkanuko yenyama. Yabenza lonto ukuthi babe against God, babe away from God. Noba sebethi bayathandaza uThixo akabezwa. Ingxaki bavumela inyama yaletha distraction phezu kwempilo zabo. Namhlanje abantu abashumela ivangeli leqiniso bafew emhlabeni, bambalwa emhlabeni abantu abasenendaba nobuyini bephefumulo. Ingxaki bavumelinyi, abantu abaningi majority ivumela inyama yafika balawula abantu. Babona abantu benikela kakhulu emasontweni, benikela ama-1000 ama-10,000 ama-20,000 echurch. Umuntu abona ukuthi makatshintshe imessage kaKristu, ayitshintshe ayenze yakhe according lust of the flesh. Ngifuna ukumemezela ukuthi namhlanje you must repent from your sin. Namhlanje amabandla amaninzi agcwele eSouth Africa awile, asenaThixo phakathi. Ingxaki kwarula the last of the flesh, kwavudula isono, ilast yafika zala isono. Namhlanje amabandla amaninzi akasenaThixo, amabandla ayinoThixo before that, ayinoNkulunkulu. Abantu bethandaza bemazi uThixo ukuthi utholakala when you pray, when you seek God, when you seek the righteousness of God, when you seek Jesus, when you call upon Jesus. Namhlanje noma amandla akasena Jesu, akasena Thixo phakathi. Ingxaki inyama, the lust of the flesh, the lust of the flesh. Noba sebeyadumisa abasadumisa uThixo, kodwa bavumela uSathana wangena kubona, wafika wabarula, wafika wabacontrol uSathana. Ingakho lithi iBhayibheli, the judgment will begin in the house of God. Sesifike uxesha lapho sofika sibona abakholwayo nabangakholwa, sibona amabandla weqiniso namabandla kaSathana, ngoba the judgment will begin in the house of God. Lapho siyofika sibone amakholwa aweqiniso, abantu abamazi uThixo, abantu abafika bamemezele nje nekanye uThixo ehle, afika ahlale nabo. Sifike sibona abazalwa labantu abathi bona bayakholwa ngathi ngaphakathi inzondo igcwele, ukukhohlakala kugcwele, ububi bugcwele, isono sigcwele, i-sexual immorality igcwele, ngoba sekugcwele ukukhohlakala. Ngoba lithi izwi kaThixo, the judgment will begin in the house of God. Siyabona namhlanje ukuthi the judgment of God is ruling in the house of God. uThixo uyaseparate, uJesu uzoseparate, akazanga ephethe peace kodwa uzephethe ihele, uzohlukanisa abakholwayo nabangakholwa. Abantu abaninzi insindiso baye-actor, abasayiphili but baye-actor, baze ema-church befaka ama-face mask, abasabonakali emzalweni wekade kholwa. Namhlanje akasakholwa, even umzalwane kunzima noba akhulekele impilo yakhe, athandazela ikhanda elimphetheyo, athandazela ukuthi abanye bathuswa nje just intake phezu kwerufu, umzalwane athuke kodwa lo muntu uyakholwa. Ingxaki bavumele the lust of the flesh darule emasontweni, darule emizimbeni yabo, ukufa sekugcwele kubona. Amabandla amaninzi, the majority emasontweni yagula. Ingxaki
balahlekana nobuNkulunkulu, balahlekana noThixo, bavumela the lust of the flesh. Namhlanje kuhlezi njalo kuthanazela abantu abasindisiwe, njalo kubiza i-altar call abantu abasindisiwe, instead of kubiza i-altar call abantu abangasindiswanga, abantu abangawazi lamandla. Zomemezela namhlanje, phendukani. Zomemezela ukuphenduka abangcwele, zomemezela ukuphenduka. Zothi repent from your sin. Zothi phenduka. uJesu engekabuye emhlabeni, uyabuya uJesu uzolanda ibandla lakhe. Uyabuya uJesu emhlabeni uzolanda ibandla lakhe. Repent from your sin. Repent from your evil ways. Lempilo oyiphilayo angeze kusize nganethi. Angeze lesisono senzayo sikunikeze ireward ngelinye ilanga. Ireward yesono senzayo siyozala ukufa, siyoletha ukufa empilweni yakho. Ukufa kugcwele emabandleni kakhulu, extend bakugcwele ukuphila, kodwa kugcwele isono kakhulu, kugcwele ukufa kakhulu. Abantu abaninzi namhlanje abasamkholwa uNkulunkulu enguNkulunkulu. Yesibona bathi bayamazi uThixo kodwa imisebenzi bamkhanyela. Imisebenzi yenyama yokukhanyela uThixo, yokukhanyela imisebenzi kaJehova, imisebenzi yenyama. Angeze ukwazi ukureach destiny yakho usaphila ngokwenyama. Angeze ukufika kwilevel ukuthi Abu Paul wathi ndakhona athi so that I may know him and his power of resurrection. Kufuneka abantu abanjalo abazothetha amazwi athi so that I may know him and his power of resurrection. Ingxaki abazana nabaninzi abakafiki kuleyo level, ingxaki bavumele inyama yabarula ngoba ukukhanuka ngowenyama kubuthaba kuThixo. Abantu abatsha emasontweni namhlanje abasayela ngokukholwa kodwa sebeyela ukuthi bathole izinto zenyama, lezi zinto zenyama ezingazibasiza nganext. Umuntu yoliyocheck ubrother ubani ukuthi ukhona na ichurch azozibonakalisa, then ubrother bezomthatha. Iyona nto abayele emasontweni, bayele into zenyama, abanye bayele ukuthi bathole imali eninzi. Ayistate baba umuntu ayele esontweni ngoba befuna uThixo. Namhlanje ngizomemezela ukuphenduka ukuthi abantu mabamamele umoya ongcwele, mabalale izwi likaThixo, mabahambe according to the word of God. Ngoba ukukhanuka kwenyama ngeze kwasiza nganext, kodwa siyosizwa yizwi, siyosizwa umoya ongcwele, siyosizwa uThixo ngokumlalela, ngokumazi ukuthi he is God. Ingakho namhlanje amakholwa amaninzi athi uThixo uyasizwa, uThixo ancedisa. Abantu abaninzi namhlanje sebencedisa uThixo, bahamba baye kwinyanga, kwizangoma beyofuna imithi yokuphumelela, kuyokuba ufuna imithi yokunqoba ingxaki, balandela umsebenzi wenyama, balandela umsebenzi wesitha. Ingxaki abasamkholwa uThixo, ingakho bezotshona ezangomeni nasezinyangeni nasebathakathini. Namhlanje zomemezela ukuthi uThixo khona, usenawo lamandla. Sikhumbula uGideon, uGideon aphila amandla. Awu baba wayehlezi kobaba omkhulu bethu babesebenza ngawe, athi ingilosi eqhawela namandla. Gideon hamba ngalamandla nawo. Abantu bafuna amandla angasiwabo, abantu bafuna amandla azozoperate ubumnyama emasontweni wabo, emafamilini wabo, kodwa abafuna ukuhamba ngalamandla banawo. Amandla uThixo ayibanikeze wona ukuthi noba unakholo oluncane nje walugcina nje ukholo lwami oluncane. uThixo afuna into enkulu emntwini, kodwa uThixo ufuna ukwethembeka komuntu.
uThixo ufuna ukuthi umethembe khona kuyena yedwa, ungazenzeli obanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ungazigubheli oThixo bakho, kodwa khona kuJehova, khona uThixo, inkosi ephila uJesu Kristu, inkosi yamakhosi. Ngizomemezela namhlanje ukuthi uJesu sanithanda. Jesu sanithanda, ufisa ukuthi uJesu nibuyele kuyena nonke, nize nonke kuyena. When you read Isaiah chapter 1 verse 18, uthi wozani nonke esithethe indaba, noba izono zenu zingcolile, noba izono zenu zimdaka njengengubo ebomvu, ziyohlanjwa zibe mhlophe njengekhefu, noba isono sakho sibi kanganani, you can still come to God. Don't sukade remove isono sakho, kodwa come as you are. uThixo uzodila naso isono sakho, uThixo uzodila nenhliziyo yakho, uThixo uzodila nobubi bakho. Wena come as you are, come to God, come back to Jesus. When now you originated from heaven, you must come back home. Kunenkomo ethi buya mntwana uyele ekhaya, buya mntwana buyele ekhaya, musukulibala buya. It's time ukuthi umuntu abuyele kuThixo lesaphila emhlabeni. Lixesha loba umuntu abuyele kuThixo esaphila emhlabeni, ngoba ifile yakho ngelinye ilanga izofana. Ngelinye ilanga uyokufa, uyokuhamba emhlabeni, kumele uhambe ukholwa, kumele uhambe unoThixo emhlabeni, kumele ufe unoThixo ufunayo, ungafi outside the kingdom of God, kodwa yifa inside. Lithi iBhayibhile babusisiwe abafayo befele enkosini. Wena hayi kungcono ufele uDavide, kungcono ukuwa esandleni sikaJehova kunokuwa esandleni somuntu, ngoba umuntu ngeke akusize nganensi, kodwa uThixo yena ukusiza. You will be blessed ngelinye ilanga ukufa kwakho ufela kuThixo. Ndicela abangcwele singayijongi ngokwename of the church of the denomination, singayijongi ngokwesodo, kodwa lento siyijonge ngokamoya, siyijonge ngaThixo. Sike sibeka amagama ethu amasodo emacecaleni, ngoba leli sonto sikulona just yibus stop. Thina kumele ke siqine kumazini, sibeke amagama ethu, amagama amasodo ecaleni, sifocus kuThixo, sifocus kuJehova, sifocus ukuthi Jesus sina sesiphilela wena, saphilela imuntu emhlabeni, kodwa sesiphilela wena. Thando lukaThixo lubanzi, lujulile, lubanzi lujulile. Thando lukaThixo, Thixo amthanda umuntu, uyamlandelela umoni kuze bese kufeni kwakhe. Thando lukaNkulunkulu lunamandla okukhulula umuntu. Thixo uyalithanda izwe, for God so loved the world. Thixo alithanda izwe kangaka wanikela ngoJesu emhlabeni ukuthi azofa efela thina. Akekho umuntu emhlabeni omele athi uyahluleka ngenxa yesono. Akekho umuntu emhlabeni athi uyahluleka ngenxa yenkanuko. Akekho umuntu emhlabeni athi uyahluleka ngenxa ye-immorality. Akekho umuntu emhlabeni athi uyahluleka ngenxa bakafuna kunzima ukuxolela kuyena. Akekho umuntu omele atsho athi ngiyamzonda umzalo noThixo. Akekho umuntu omele abensala emhlabeni. Bonke abantu kumele bavumele uThixo, bavumelise, bafunde ukuxolela umuntu, bafunde ukuxolela umuntu. Uthi uThixo manje baxolela abasonayo, abanonayo, naye uThixo semazweni uyosixolela. Uma thina sibaxolela, uma thina noba babe besonde kangakanani, noba babe bethiwa basigubhela imigodi, kodwa thina we must forgive. Ithi iBhayibhile, pray for your enemies. uThixo enemies zakho asize, ngoba ukuzonda enemy yakho umsebenzi wenyama lo. Umsebenzi wenyama, ukuzonda umuntu umsebenzi wenyama. Inye into emele umunye umuntu emele siyamzonda emhlabeni uSathana kuphela namadimoni akhe. Yonke imibuzo uSathana kuphela emele siyamzonda emhlabeni, hayi umuntu. Hayi umuntu. Umuntu umele ukuthanda umuntu umele ukuthanda.
Malibongwe igama likaJesu. Makabongwe uNkulunkulu ongcwele. Makabongwe uThixo ophilayo. Masilweleni bangcwele ukuhlala kuThixo. Masilweleni ukuphila intando kaNkulunkulu. Let us try by all means to be holy as God is holy. Ngoba ngeke kusisize nganext ukuphila impilo yamanyala. Angeze kusisize nganext ukuphila impilo yamanga. Abantu abaninzi namhlanje banezinto abazithole ngefraud. Abantu abaninzi namhlanje banezinto abazithole ngenxa yamanga. Abanye bazithole ngokulala nabantu, abanye bazithole ngokubridge ngokubribe umuntu. Abantu abaninzi izinto zabo bazithole ngokubribe. Abanye abaninzi bafundile namhlanje, abanye abantu bafundile namhlanje, ayingoba bonke abantu abazifundeleyo, abanye babribile ukuze bafike kula level abakuyona. Abanye banemoto ezinkulu nezinto ezinkulu ingxaki babribile. Abanye abaninzi namhlanje banezinto eziphathekayo ingxaki babribile abanye babo. Abanye babo basifumananga ngendlela right into zabo. Abanye abantu imisebenzi yabo abayitholanga ngendlela right. Bangene ngokubribe, bangene ngokuthengisa imizimba yabo kule misebenzi abakuyona. Abanye abantu kule misebenzi abakuyona bangene ngokubulala abanye abantu. Abanye abantu kule misebenzi abakuyona bangene ngokuthwana, abanye bangene ngezinto zabo ezisabekayo, izinto ezi-against God, abomination. Kumele sifunde ukulalela uThixo ngoba ngelinye ilanga sonke isona umuntu asenze emhlabeni uyophendula ngaso. Lithi iBhayibheli uThixo begweba umuntu ngakakwenze ngenyama yakhe. Kumele umuntu angavumeli inyama emlawo. Kumele umuntu angavumi. Abanye abantu banebusiness zabo ngenxa yegazi, ngenxa yendlela ezikaSathane, indlela ezimbi. Angeze sayifihla leyo nto. Abanye abantu baphethe amabandla ngenxa yokubulala abantu, bathwele ngegazi labantu. The Bible, the judgment of God will begin in the house of God. Lapho sesibonile sesiyabazi ukuthi leli bandla lisodo likaSathane, but the judgment will begin in the house of God. Lokungaqhubeleka umprofeti wamanga uhlale kulobandla kulona, ushumele kulobandla kulona, kusalayo sesiyalazi ukuthi leli bandla lakho libandla likaSathane, but the judgment will begin in the house of God. Abazana abaninzi namhlanje sibona ngezinto abaziphosta kuma Facebook, kwi social media, sibona ukuthi laba bantu abakholwa real life, kodwa mabefika phambi kwethu baya act as if they are believers of Christ, kodwa mabefika kuma social media, ngoba i-social media ayirulwa ngumbuso wezulu, i-social media ayirulwa ngumbuso kaSathane, ngoba abantu baphosta noma ngabe yini abayifisayo. Ingxaki balandela umsebenzi wenyama, ngoba umsebenzi wenyama ukufa. Umsebenzi wenyama ukufa, umsebenzi wenyama. Namhlanje sibona sister bethu ukuthi usister mani uyashumela, kodwa bayefika ku social media umuntu uyabonakala ukuthi lo muntu akakholwa, lo muntu uyindlazono, uphilela uSathane emhlabeni, akasaphilela iThixo. Abantu abaninzi namhlanje sigcwele nabantu abayi-actayo insindiso, kodwa ngifuna ukuxelela mntaka baba ukuthi insindiso iyaphilwa emhlabeni, insindiso iyaphilwa abantu bengekho, abazalwane bengekho, kodwa wena uphila insindiso. Loba kabuwedwa uhlala uspend isikhathi sakho noThixo, uthandaza, ungabisa spend isikhathi esincane noThixo, kodwa uspend isikhathi ubonakala ukuthi wena you belong to God. Ungayivumeli imisebenzi yenyama, ngoba once wavumela umsebenzi wenyama, surely isono sohlala kuwena, isono sozala ukufa. Namhlanje abazalwane abaninzi, the majority emasontweni ifile. That is why in the book of Revelation chapter 3 kwelabandla uthi uThixo kwelabandla ethuma ingilosi, musucinga ukuthi uphilile kukade ufile, ngoba libandla leli lalizicimba liphilile kanti lifile ibandla lisegcwele ubumnyama, kugcwele insono kwindawo, kugcwele ububi yonke indawo. Lithi iBhayibheli kodwa khona bangazidobhanga ingubo zawo,
kodwa nansi into endihluphayo, imajority ayisakholwa, imajority just emasontweni ayisakholwa, ayisasindiswanga. Imajority namhlanje ibandla seliphendukiswa. Abantu xa ubabheka ubabona ngathi bafana, kanti kunabantu abakholwayo phana. Ingxaki baphenduke izwe abantu, baphenduke izwe abakuzalwane, baphenduke bafisa bafana nezo. Abanye abazalwane bayadakwa, bayanxila, baphinde babuye bazongena kwe-worship team, bafike bazohlabelela bezenzo ngcwele. Abanye basabheme emagceke babuye azozenza ungcwele. Abanye balala namantombazana pha, babuye bazozenza ungcwele phambi kwebandla likaNkulunkulu. Namhlanje nizothi repent, zomemezela ukuphenduka namhlanje. Sokuxelela ukuthi ngeke kusize nganext lempilo yenza. uThixo uyabona, noba umuntu ungamfihlela kodwa uThixo uyabona. uThixo uyabona. Inkosi engcwele iyabona. Namhlanje nizobiza abantu ukuthi baphenduke, babuyele kuJehova, babuyele kuThixo, beze begcwele izono zabo. uThixo uthi wozani kum nonke nina nibulalekayo nisindwa umthwalo. Uthi uJesu Kristu uqobo lwakhe uthi wozani kum nonke nina nibulalekayo nisindwa umthwalo. Imiphefumulo yenu ayimizimba yenu, kodwa imiphefumulo ngokuThixo unenjongo, une-purpose ngumuntu, une-purpose ke-original human being, your soul. Wena uqobo lwakho straight ayinyama yakho. Namhlanje zothi phenduka. Come back to God. Come back to Jesus Christ. Come back to Yahweh. Come back to Yeshua. Yeshua is calling your name. Yeshua is calling your name. You must repent before it's too late. You must repent before it's too late. Oza mntaka baba, oza nali undluli, nangu uThixo mntaka baba, nangu uJesu mntaka baba. Xesha liphelile emhlabeni. Jesus Christ is coming back again. Jesus Christ is coming back again. uJesu ufuna abantu abazomkholwa, abantu abamfunayo, abantu abalambele yena. I'm calling people to repent. I'm calling people to repent. I'm calling pastors to repent. I'm calling the avoiding the evangelist to repent. I'm calling the intercessor to repent. I'm calling the worshippers to repent. I'm calling the body of Christ to repent. I'm calling the wonke umuntu ukuthi asiphendule bezoneni zakhe. Xesha liphelile. Jesus is coming back again. Masingalibali, masikakhohlwa ukuthi uJesu uyabuya. Kumele umuntu enze into eyenzisisisa, ayikholwa uThixo. Repent mntaka baba. Repent before it's too late. Jesus is coming soon. Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Jesus is coming very soon. Is coming very, very, very soon. Thixo ufuna impilo yakho. Thixo ufuna ukusiza wena. Thixo ufuna ukunceda mntaka baba. Kudala ubulaleka, kudala uphila intando yakho. Thixo ufuna ukusiza namhlanje. Thixo ufuna ukukhulula. Thixo ufuna ukuphilisa. Kunezinye izinto ozenze ngokungazi, kodwa xolo lukaThixo lungahlala phezulu kwempilo yakho. Xolo lukaSomandla lungahlala nawe. Thixo akasengayisizi yakhe impilo. Thixo sengayivusa yakhe impilo. Lithi iBhayibhile abangaboni bayabona, bangathethi bayathetha, abangezwa bayezwa. Lithi iBhayibhile bonke abafike kubanjwe amadimoni bayakhululwa, bonke abakungaphezini wabo bayakhululwa. uThixo wathi uJesu uthetha ngoJesu Kristu, wayethetha ngabaprofeti bakhe, kodwa kwixesha esiphila kulona uthetha ngendodana yakhe, uthetha ngoJesu Kristu. Uma usonibona nishumayela, akushumayeli mina kodwa kushumayela lo nithumile, kushumayela uKristu ongaphakathi kumina, kushumayela umoya ongcwele, kushumayela uThixo. Akunini umuntu ozoconvince abantu ukuthi baphenduke ezoneni zabo, kodwa umoya ongcwele oyoconvince abantu ukuthi baphenduke. Amandla okuconvince umuntu anawo mna, kodwa umoya ongcwele kaThixo. Namhlanje I'm calling the people to repent from their sin. Come back to God. Come back to Jesus Christ.
Come back to Yahweh. Jesus Christ is still God even today. He is still Lord. He is the King of Kings. He is the Alpha and Omega, first and the last. Akunanto emhlabeni nasemazulwini naphansi komhlaba engahlula igama lika Jesu Kristu. Lithi iBhayibheli Paul declare in the book of Philippians chapter 2 verse 9, 10, 11 lithi kungoku uThixo eliphakamisile igama lika Jesu Kristu phezu kwamagama onke ukuze igama lika Jesu kamadola guqe onke amadola guqe emazulwini emhlabeni phansi komhlaba zonke ilimi zivume ukuthi uJesu Kristu inkosi yamakhosi ngoko uzukisa uThixo ophilayo. Namhlanje ngizodeclare leli gama, ngizoshumayela ngeli gama elithi Jesus is Lord. Thixo uyabasiza abantu, uyabanceda abantu. Akunasonto emhlabeni engasiza umuntu. Abantu abaninzi namhlanje babaza amasonto wabo. Bathi hey ndanceda ngithone kwela sonto ndathola ukuphila. Bakhohlwa uJesu Kristu. Bakhohlwa ngoThixo. Namhlanje I'm calling people to repent. Repent from your sin before it's too late. Thixo bayidinga impilo yakho mntaka baba. Thixo bayidinga impilo yakho sekakunceda nawe sengakusiza nawe. uNkulunkulu sekayinceda yakhe impilo. Jesus Christ is still God. He is the same yesterday, today and forever. Akachinja, kunanto akachinja. Izinto ziyaguquka, izinto ziyachinja kodwa yena uminjalo, mingu naphakade. Come back to God. Come back to Jesus Christ. Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Repent, Dagaba. Repent, 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 repent. Repent from sexual immorality. Repent from homosexuality. Repent from abomination. Repent from sin. Repent, repent. Repent from masturbation. Repent from pornography. Repent, repent. Repent from hatred. Repent from unforgiveness. Repent, repent, repent. Repent from evil. Repent, 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 repent. It's time to repent before it's too late. Come back to Jesus, mtakababa. Come back to God. La ukhona mtakababa ozana kuJesu. La ukhona mtakababa nalinga udleni namandla. Naku Jesu siza abantu emhlabeni. Naku Jesu wafela abantu emhlabeni. Naku Jesu owafa efela wena efela mina. Naku Jesu Kristu obuyayo. Nansi inkosi engcwele eshunyelwa kuFacebook. Naku Jesu eshunyelwa ebabaza ukuthi lo Jesu sasindisa, lo Jesu sakhulula, lo Jesu saphilisa, lo Jesu senamandla. Ngeke lena lahla amandla ake. Lithi kunomhlabeni lo the blood of Jesus shall never lose its power. Igazi laka Jesu lisena amandla namhlanje. Ulindwe wena ukuthi ungena indawo esekhona. Ulindwe wena ukuthi ungene ngaphakathi ngeze ukwazi ukusizakala ungaphandle. Ufana nale ndoda yayiku the book of Acts chapter 3. Indoda ehlezi njalo ibekwe egate njalo icela amalizwi egate elithwa lekho Solomon, igate laseJerusalem. Ehlezi njalo ngeze uncedakale mntaka baba hlezi angabikho umuntu omfica kule gate okulona. Hlezi umuntu angabikho kodwa inside you must come, you must get inside. Ngena ngaphakathi mntaka baba. Namhlanje ngizolanda wena. Namhlanje ngizothi ngena ngaphakathi. Namhlanje ngizothi ngena ngaphakathi mntaka baba. Indawo isekhona. Indawo uthi uJesu endlini kaBaba zininzi indawo zokuhlala. Ngena ngaphakathi mntaka baba. Ngena ngaphakathi mntaka baba. Uthixo ngakusiza nawe, uThixo anginceda nawe. Ngena ngaphakathi indawo isekhona. Ngena ngaphakathi indawo isekhona. Sendiyathandaza. Ngena ngaphakathi indawo isekhona. Ubukhona ngaphakathi. Uyamfuna lo Jesu ayisize impilo yakho. Ungayithatha nje, ungamthatha umenzo wakho. Ungamthatha akusize, ungamthatha akuncede uThixo. Thixo abasiza abantu akabalahleli ngaphandle. I always say no dustbin for souls. Akho dustbin komgqomo ukuthi kulahla abantu baphila. uJesu Kristu uyabathanda abantu, uyabafisa ukuthi abantu bonke basindiswe. Isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu asindiswe, afikelele kuyazini inyaniso eqinisweni lakhe uKristu. Kumele umuntu amazi ukuthi Jesus Christ is still the Savior even today.
Alibonge igama likaJesu. Nkosi engcwele mayibonge inkosi yamakhosi. Oh, praise the Lord Jesus. Sendiyathandaza. Bukhona ungaphakamisa nje isandla sakho nje esase right. Uthi nje ulandele emva kwami. Uthi inkosi uJesu Kristu. Ndiyakwamkela ukuba inkosi ngene enhlizweni yami. Ngiyakholwa ngenhliziyo. Ngiyavuma ngomlomo ukuthi uThixo wamvusa uKristu kwabafileyo. Namhlanje nisindisile. Ngideclare ukusindiswa kwami. I am happy for ukuthi nisindiswe. Namhlanje ngumntwana kaThixo. Namhlanje nisindisile izono zami zixolele ngegama likaJesu Kristu. Usathana wonke umkhosi wakhe ndiyamlahla namhlanje. Nento zakho usathana ndiyalahla. Izinikezela kuThixo namhlanje. uJesu Kristu ayisize yamempilo. In Jesus name. Amen. Congratulations. Usosindiswe mtaka baba. Sono zakho zixolele. Noba bekuthiwa wenze into empilweni yakho, Thixo xolele impilo yakho egameni likaJesu Kristu. Sendithandaza namhlanje. Cela nje ukuveza nje ukumema nje abantu abasesivumela egameni likaJesu. Funa umema nje abantu abasesivumela abangcwele. Esivumela. Ndiyesivumela nansi nje poster. Nansi nje poster namhlanje. Ikhona iposter. Nansi nje poster ikhona. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Ndiyesivumela nje nge-15. Yes, nge-15. Nge-15. Njobe ndisesivumela nge-15. Yes. Nge-15 nanka ama-details bamncwele. Nanka ama-details wonke. Ndizobe ndikhona esivumela the last revival soul winning. Anti the post ayiphumile ke bangcwele njabe nezi open air. Baphanga kwaTata uNgavu esemva kwesikolo emndini sivumela. Bakhona abantu phana khona babandlonke. Ndiyawamema wonke egameni likaJesu Kristu. Asijonge ukuthi usuka kweliphi isonto kodwa sijonge ukuthi umuntu ufuna uThixo. Asijonge enye into lithi Jesus save. Uthi uJesu hleli sinjalo sindisa. That's a full details ngapha go 15 to 20 June 2025 3:30 to 5 PM. Ngizobe ngishumayela khona zonke insuku. One follower nje likhona uncontact lapha ku-email yami masixole 94@gmail.com. The last revival it do not miss this opportunity. Come and experience God's power. Jesus Christ always win. With evangelist Emvakade ndimkelo obangcwele ngisobe likhona emva kwesikolo pha eMount Fred zobe likhona nje month of June, the month of soul winning, the month of salvation. Uthi abantu baphenduke sibalande sobalanda ngenkani usathana noba kabe kuthiwa bavalele kangakanani kodwa thina sobalanda sithunyelwa ukuthi sizolanda abantu ukuthi basindise abantu bafikelele kuKristu bafikelele kuyazini inyaniso. Uyamenywa ke mtaka baba ngicela umemezele nawe ubukhona apho umemezele ubukhona apho mtaka baba utshintsha benikhona evangelist Emvakade uzobe khona zabe khona egameni likaJesu Kristu. It's all about soul winning God, but it's all about the kingdom of God. Hallelujah. Undifollow ke bangcwele likhona ke bangcwele pha thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Likhona ke bangcwele pha ku social media. Khona social media check pa ku YouTube bangcwele. Check nje YouTube wami. Likhona uYouTube wami check nje. Likhona ndiyafumaneka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Check nje uYouTube nje ubhale nje uthi Evangelist Emvakade. Ya search nje uthi Evangelist Emvakade ngikhona pha
nisanimema kabangcwele njengoba nje iposter yonke liyenzile iposter just nje ndiyochayelela nje ukuthi uDecember afike sekuchayelelwe. Kunento enkulu uThixo azoyenza alandawo yasemandileni, kunento enkulu uThixo akazoyenza. Nizobona abantu bekhululeka, kunabantu abadala bebotshwe ngusathane, kunabantu abavalelwe i-future zabo, abakheswayo, bakheswa amagqwirha, bekheswa ngamandla obumnyama. Abanye abantu bayafunda kodwa baphumelela, abanye kudala bezama impilo, abanye badla ama-drugs, kodwa uThixo ulihambele, uyithandile isivumela uThixo. Ndimema ke mntaka baba ukuthi ube khona egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, egameni likaJesu. Mfana manthandaze baba, ulungile uNkulunkulu wethu, ulungile Moya Ngcwele omuhle, Thixo wethu ungcwele, egameni likaJesu. Igama lakho Kristu linamandla, igama lakho lingcwele, igama lakho liyaphila, liyakhulula, liyanceda, egameni likaJesu. Thatha indawo ke Moya Ngcwele egameni likaJesu. Help your people God, deliver your people in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord Jesus, I call upon your name, Lord Jesus. Baba, egameni likaJesu, unamandla obasindisa laba bantu, unamandla obakhulula, unamandla okubasindisa, egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Moya Ngcwele thatha indawo kuma-families wonke, in Jesus name I pray, amen and amen. Amen. Be blessed.